na prvom mjestu imamo Jaz vas ljubim, slovensko ljudsko gledališče iz Celja sa 4,769 bodova. Čestitke! Spektakularno, kako je i počeo, festival je sinoć uz vatromet i proglašenje pobjednika spustio zastore teatarske pozornice. Bogatiji za 15 predstava koje su se ovih dana mogle vidjeti, ali i osjetiti, jer je svaka na svoj način bila posvećena glavnoj temi festivala – potrazi za srećom. Po ocjeni žirija i publike to je najbolje učinio ansambl slovenskog ljudskog gledališća iz Celja u predstavi Jaz vas ljubim, koja je dobila ovogodišnji Grand Prix. Osjećamo se predivno, to je tako najljepši kraj sezone mogući i sva ekipa, to znači i glumci i uprava pozorišta i tehnični sektor, jako su se obradovali kad su čuli da smo dobili te 3 nagrade, tako da drago nam je uvijek kad smo tu i kad je ovakav kraj festivala, naravno smo presretni. Zlatnoglava dobio je redatelj predstave Jaz vas ljubim Nikola Zavišić, kojem su kao predložak poslužile 2 jednočinke Antona Pavlovića Čehova. Nagradu Zlatni lav dobili su još glumci Hana Hegedušić i Robert Plemić te Vladimir Jokanović. Svima su sinoć na završnoj svečanosti uručene statue Zlatnog lava, rada akademskog kipara Ivice Propadala.